بعض الهدايا جنبي لكن أنا ظننت يعني المفتيات يجهزون إذا ما في مشكلة غدا أو بعد الدرس ننتظر إلى بيتي إن شاء الله. وسؤال ثاني سامحوني يعني بعض الكتب يعني أدلتنا تحقيق الذي كتبه علماء ضعيف 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 لماذا كتبوا هكذا يعني أنا أحسن فهمت قصدي؟ بارك الله فيكم. Кыргызча сүрөсүн бериш айтып коеюн. Өзүнүн кызматын Аллах кабыл кылсын. Кайсы жакта иштегенин, түрмөлөргө барып элдерди зыярат кылып, дини жетишүүгө беребиз, эстебей устаз дамыланы билебиз. Баарыбыз кандай бул биз Кыргызстанда кандай эмгеги бар экенин. Анан суроосу биздин ханафи мазхаб китептерибизде кээ бир уламалар тахкик кылганда, тахкик деген байыркы кол жазманы азыркы дай китеп кылып жазып астына комментарий беришет. Комментарий бергенде кээ бир адамдар тарабынан бул маселеде ханафилер даиф, бул хадиске таянган, ал хадис алсыз даиф, булардын далили туура эмес деген сөздөрдү жазышат. Анан мен ошол китептерди окуп кайгырам, капа болом. Неге биякта биздин матын турса, ошондай адамдар келип жазышат дейт. بارك الله لك سيدي على جهدك ووفقك لما هو خير فهنيئا لك بهذه الخدمة للمسلمين. الأخ الفاضل يتكلم عن فكرة مهمة لكن أريد أن أذكركم بشيء. هذه الوجوه الطيبة التي اجتمعت بالمئات للسماع عن مذهب أبي حنيفة ومكانة مذهب أبي حنيفة، لو أن هذه الدعوة كانت قبل 5 سنوات ممكن لا نجد نصف العدد، لو كانت قبل 10 سنوات ممكن لا نجد 10 أشخاص يأتون، لو كانت قبل 20 سنة ممكن لا يأتي ولا شخص. أريد أن أبشركم وأقول لكم أن الخير آتى وأننا في كل يوم إلى أفضل وأحسن في خدمة هذا الدين. الآن сөз болуп көп кетти, кыска которуп айтып кылайын. Бул ушундай биздин чогулушка, сабагыбызга токтолуп калгандар бул сиздердин аракет менетиңиздердин себебинен болду. Эгерде биз 5 жыл алдын эгерде ханафи мазхабы окуп сабак болот десек, ушундай топ келет беле? Же 10 жыл алдын айтыла турган болсок, же 20 жыл мурун келип айтып согулта турган болсок, ушундай топ келет беле? Жок, келбейт. Анткени мунун баарына келишине сиздер себепсиз дейт. Мен сиздерди дагы кубаныта турган нерсе айтып коеюн. Сөзсүз түрдө Аллахтын нусраты, жардамы келет дейт.